Alo. A, je, dobro je. Tu je. Za tebe. Za mene? Da? Ej, ja sam. A ti si? Slušaj, jesi mi uzeo ono sve što sam ti rekla? Ma nisam, ali uzet ću ti. A slušaj, zovem te da ti kažem da mi uzmeš, molim te, kad si već vanka u Loške, da ne izlazim sad bez veze. A koji? Pa znaš, one ljubičaste šta ja uvijek uzimam. Piše ti Barbara na njima, ne možeš falit. Aj, jube. Da slušaj, molim te, nemoj zaboraviti ono. Ma dobro, neću, nego slušaj me. Ej, alo. Ajde uzeti duvan. A di ćeš ti? Idem uzeti duvan. Koji duvan, evo ti pizza, ajde. Ja sam na brzinu, samo sekunda. Ma nema sekund, jebem tebe i duvan, eno uzmi pizzu i nosi je. Na brzinu, samo Ma da... nema ništa na brzinu, nego uzmi pizzu. Gotovo je. Nemoj zajebavat. Nego nosi. Da, Đurka. Pizza? Kakva pizza? Ma pizza što sam naručio. Zaboravio sam skroz sam zaboravio. Čekaj, trebam novce. Da. Ma tamo mi je sve. Da ja vidim Samo gdje sam stavio. Samo malo. Ma nema problema. Kako? Čekaj. Samo jedan duvan. Ja nemam. Ne možeš to. Ali samo jedan duvan. Kako možeš uzimati duvan ovdje? Ne možeš to raditi. Ja ću tebe prijaviti, pa ti razmišljaš što ćeš. Ali samo jedan duvan. Samo sam jedan duvan htjela uzeti. Jer tu ne možete vi, Molim vas. Ne znam ja ništa. Molim vas, Ti sada riješi sa svojim šefom. To mi je zadnji posao. A ne možeš ti dolaziti ovdje u kuću i krasti. Molim vas, to mi je. Evo ovdje ima baš koji dolazi ovdje, uzima mi stvari po stanu. Koga ste mi vi to postali? Evo. Molim vas, ne mogu. Evo, pa vi sad s njim razgovarajte pa... Evo tebi pa ti to probaj. Nemoj ti meni alo, jebem ti mater. Ali nije do mene. Nemoj mi se ništa pravdat. Samo jedan duvan. Pa kako se možeš tako ponašat čovjeku krast po kući? Ne razumijete. Ma znaš šta, više mi se ne trebaš pojavljiva ispred očiju, dosta mi te više. Šefe, alo. Kupio sam ti sve što si tražila. Našao sam ti čak i u Loške, nego treba bi ti reći nešto. Nije bilo do mene ozbiljno ovaj put. Da sam dobio otkaz. Otkaz? Je, ali ovaj put... Otkaz? Ovaj put stvarno nije bilo do mene. Ma pun je kurac ovoga, ne mogu više otkaz, i 100 posao. Sve, ne mogu, neću slušaj, neću ja materi, razumiješ? Ma pun je tebe i otkaza, ne mogu virovat, čovječ. Ja sam čak i Jana. Ma jevo ti Jana nas mater, razumiješ? Čekaj, di ćeš? Idem, čao.
mati. Di ćeš? Niš, ideš doma, Di lipo. ćeš? Ideš. Stani pa, nemoj! Čekaj! Stanemo. Ideš. Šta te radi? Vadim robu, čovječe, šta radiš? Ne? Di ćeš? Daj, di ćeš? Di ćeš? Ne može, nisam mene reći na živce, čovječe. Pun je kufer tebe i tvojih poslova i tvojih otkaza. Da ih je bilo milijardu, čovječe, ti bi ih dobija. Zašto? Ma, A čekaj. zašto? Zato, razumiješ, stani. zato, eto zašto. Ljubav, pa di ćeš? Idem, ča. Pa vidi. Znamo mi ta glupa pitanja A postavljati. čekaj, možemo preći preko toga, no to nije ništa tako strašno. Ne možemo prići priko toga, jer ovo je 100. put, razumiješ, 100. put prilazimo priko toga u pizdu materinu. Pa ne mogu vjerovat, pa sad ćeš samo tako otići. Makni se čaj. Ljube, 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 ljube. Evo, našao sam ga napokon, ali... Uzmite slobodno. Hvala vam puno. Čekaj, zapaliti, daj. Cijelu noć radite. Ni sami ne znate kako mi ovo znači. Nema veze. Veletiš što je jako. Koliko? 45. 50, daj. Evo, hvala vam puno. Slušajte. Ajde. Bog.